기도하겠습니다. 자, 제스들이 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 저희들을 은혜 가운데 불러주신 것 감사합니다. ариун бахаавын өнөөдөр ч гэсэн та өөрийн хүсэл түнд биднийг дуудаж өгсөнд баярлалаа. 오늘 참석하지 못한 우리 몽골의 하나님의 일꾼들을 어디에 있든지 우리 하나님이 함께 하시고 돌봐주시옵소서. Өөрийнхөө хайртай ажилчдыг хаанч явж байсан гэсэн хамгаалж хамт ээж өгөөрэй. 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨달아서 그 말씀대로 우리가 하나님의 일을 잘 할 수 있게 해 주시옵소서. Өнөөдөр ч гэсэн бид нэр таны үгийг сайтар ойлгож ухаарад тэр үгийн дагуу биелүүлж амьдрахад та туслаарай. 통역하시는 우리 통과 사모님에게도 하나님의 은혜와 또 성령의 기쁨과 능력으로 채워 주시옵소서. Орчилж байгаа тунгаатай ч гэсэн та хамт байж нэг үсээ болгож өгөөрэй. Ариун сүнсний хүч чадал, тайвшруулал, урам зоригоор дүүргэж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 오늘 말씀은 스가랴 1장 4절부터입니다. За өнөөдөр үзэх хичээл мандалгаар Сахария 1-ийн 4-р ишлэлээс эхлээд цааш явна. 두 번째 대지 열조 그들의 이스라엘의 조상들의 죄악을 본받지 말라. За хоёрдугаар хэсэг байгаа. Тэгээ хоёрдугаар хэсэг нь болохоор уг дээдсийнхээ гим нүглийг 죄악을 본받지 말라. уг дээдсийнхээ бузар гим нүглийг давтаа гэсэн. дагаа гэсэн хэсэг байна. 이스라엘 그 조상들의 그 죄악을 본받지 말라는 그런 말씀이에요. Израилийн уг дээдс хийсэн гим нүгэл бузар муу зүйл байгаа тий. тэрийг нь та гэж хэлсэн. 4절로 5절까지입니다. 4-өөс 5 дугаар ишлэл. 4절을 읽어보세요. 4-р ишлэг уншъя. Төв төмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Эртний иш үзүүлэгчид та нарын өвөг дээдэс та нар ёрын муу замаас бас ёрын муу үйлсээс эргэхтэн хэмээн эзэн айлдаж байна гэж зарласан боловч тэд намайг сонсоогүй, анхаараагүй. Тэрхүү өвгдийнхөө адил бүү байхтун гэж эзэн тунхаглаж байна. 네, 그 이스라엘 백성들의 그 과거, 그 조상들의 악한 그 행위를 본받지 말라는 것입니다. Өвөг дээдсийнхээ тэр эртний бузар муу үйлс, ёрын муу замуудыг бүү давтаа гэж хэлсэн. 만군의 여호와께서 말씀하시기를 너희가 악한 길, 또 악한 행위를 떠나서 여호와께 돌아오라고 하십니다. Төв төмдийн эзэн айлдаж байна гэсэн. Тэгээ та нар ёрын муу замаасаа бас ёрын муу үйлсээсээ эргэхтэн. 이 하나님의 택한 백성들이 이 세상에 악한 이 죄악을 본받지 말고 항상 그 죄악에서 떠나서 하나님께 돌아오라는 것입니다. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа Бурхны ард түмэн энэ дэлхийн ёрын муу замыг дагалгүйгээр тэгээд тэр хэрвээ дагдаг байсан бол тэр ёрын муу зам, ёрын муу үйлсээсээ эргэх ёстой гэж хэлсэн байна. 우리는 성경 말씀을 우리가 이렇게 통해서 이 세상의 죄악을 본받지 말고 하나님의 뜻대로 사는 경건한 사람들을 본받으라고 했습니다. Энэ дэлхийн зам, энэ дэлхийн ёрын муу үйлсийг дагалгүйгээр түүнийг үлддэг хүмүүсийг ч гэсэн дагалгүйгээр харин үргэлж эзэн бурхныхаа үгийг
дагаж тэр зөвийн замаар явцгаа гэсэн. 그러니까 우리가 하나님께 돌아오려면은 이 세상의 죄악을 떠나서 우리가 회개하고 하나님 앞에 돌아오는 것입니다. Тэр бид нэр эзний тэр шийтгэлийг хүртэхгүй тулд эзний шийтгэлээс шүүлтээс зайлсхийхин тулд энэ ертөнцийн тэр ёрын муу үлсийг орхиж тийм гим нүгэл ёрын үлсээ хайж ангижирч эзэн бурхныхаа үгийг даах ёстой, дуулууртай байх ёстой гэсэн үг. 이제는 하나님께 돌아와서 선한 것을 본받으라는 것입니다. Одоо эзэн рүүгээ эргэж ирээд сайныг дагаа гэсэн үг ээ. 우리가 하나님을 떠나면 세상의 악한 것을 본받게 되어 있습니다. Хэрвээ бид нар бурхнаасаа салчгал юм бол бурхныгаа орхичгал юм бол ааж аяндаа тэр ертөнцийн муу юмсыг дагахад хүртгээ. 그러나 우리가 회개하고 하나님께 돌아오면 이제부터는 선한 것을 본받는 것입니다. Харин гим нүглээ гимшээд эзэн рүүгээ ирэх юм бол бас аяндаа сайныг дагдаг болно. 자, 여기서 악한 길, 악한 행위를 떠나서 돌아오라 했는데 이거는 회개하고 과거의 죄악을 조상들의 죄악을 회개하고 이제는 하나님께 돌아와서 이제부터는 하나님의 말씀을 순종하라는 것입니다. Тэгэхээр энд та нар ёрын муу замаасаа бас ёрын муу үйлсээсээ эргэгдүүн гэж эзэн хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь зөвхөн одоо өөрсдийнхөө тэр ёрын муу үйлс замаасаа эргээд зосгүй тэр өвөг дээдсийнхээ үйлцэн гим нүглийн төлөө гимшээд тэгээд эзэн лүгээ эргэж ирээд гэсэн үг. 왜 조상들의 행위를 본받지 말라고 했는가? 그때 당시에 그들이 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 또 귀를 기울이지 아니하였던 것입니다. Яагаад тэгж эцэг өвгдийнхөө замаас тэр өвөг дээдсийнхээ ёрын замаас эргээ гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр өвөг дээдс нь эзэн бурхныг сонсдоггүй бас гим нүглээ гимшдэггүй байсан учраас. 네, 하나님 말씀을 듣지 않고 그 하나님의 말씀을 버리고 세상으로 나가는 것이 그 악한 길입니다. 악한 행위입니다. Бурхны үгийг сонсохгүй тэр бузар мө замаас бурхны үгийг сонсохгүй байна. Эзэн бурхандаа дуулуургүй байна гэдэг чинь өөрөө тэр ёроо мө гүйлдэж байгаа хэрэг юм аа. 자, 5절 한번 읽어보세요. Эзэн бурхныг сонсохгүй гим нүглээ гимшихгүй тэгээд дуулуургүй байгаа нь бол ёроо мө зүйлсийг хийж байгаатай адилхан. За 5 дугаар ишлэл. Эцэг өвгөд чинь хаа байна? Иш үзүүлэгч нар мөнх амьдардаг биш дээ. 자, 너희 조상들이 어디 있느냐 묻습니다. 또 선지자들이 영원히 살겠느냐고 묻습니다. Эцэг өвгөд чинь хаа байна? Иш үзүүлэгч нар мөнхөд амьдарч чадна гэж юу гэж асуусан байна. 과거 이스라엘 백성들이 악한 길과 악한 행위에서 하나님을 거역하던 그 조상들이 지금은 다 어디 있느냐 그 말이에요. Тэр эрт цагт эзэн бурхныг хайж эзэн бурхнаасаа салж тэгээд тэр гим нүгэлтэй ёрын муу замаар явж исэн тэр эцэг өвгөд чинь одоо хаан байна вэ? 악을 행하던 그 조상들이 지금은 하나님의 징벌을 받아서 다 세상에서 죽었다는 것입니다. 근데 ингэж асууж байгаа нь бол тэд нар бүгдээрээ өгсөн. Тэгээд тэр бүгд эзэн бурхныхаа өмнө ёрын мууг үйлдсэн учраас өдөөж та нарын дэргэд байхгүй алидын өгөж үргэцэн гэсэн. 과거의 조상들이 하나님을 이렇게 거역하고 악을 행하다가 하나님의 징벌을 받아서 이렇게 죽은 것을 가지고 교훈을 삼으라는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эрт цагт чиний өвөг дээдс чинь эзэн бурхныхаа өмнө ингэж ёрын мууг үйлдэж тэгээд гим нүглээ гимшдэггүй байснаасаа болоод бурхны шийтгэлийг хүртэж бүгд өгөж өргөцсөн. Үүнээс та нар сургамж авцгаа гэсэн байна. 우리는 과거의 역사를 통해서 우리가 그 하나님의 교훈을 배우는 것입니다.
Ингэж бид нар эртний урд өмнөх тэр түүхээс сургамж авч амьдрах ёстой. 악을 행하면 반드시 하나님이 심판이 있다는 것을 배우는 거예요. Хэрвээ ёрийн мууг үлдэх юм бол, бузар мууг үлдэх юм бол Бурхны шийтгэл зайлшгүй ирнэ гэдгийг бид нар суралцах ёстой. 그러나 하나님의 말씀을 잘 듣고 순종하고 선을 행하면 반드시 하나님이 그 복을 주시고 그 자손들을 하나님이 또 계속해서 은혜를 베풀어 주신다는 것입니다. Харин Бурхны үгийг сонсоод дуулууртай дагах юм бол тэр ёрийн муу замаасаа эргэж сайныг үлдэх юм бол Бурхан үр хүүхдэд нь хүртэл өөрийнхөө ёроолыг, сайн сайхныг өгөх болно. 과거에 악을 행하고 하나님의 심판을 받아서 죽은 조상들을 지금은 찾아볼 수가 없다는 거죠. Тэр урд нь тэгэж эцэг өгöd чинь ёрийн мууг хийж исэн тэгээд түүнээсээ болоод Бурханы шийтгэлийг хүртэж байсан. Тэгээд одоо бол тэднийг олж харах аргагүйгээр тэднийг өгөж өргөцсөн байна. 또한 선지자들이 영원히 살겠느냐고 묻습니다. Бас иш үзүүлэгч нар мөнх амьдардаг биш дээ гэсэн байна. 당시에 그 하나님의 말씀을 전해주고 가르쳐 주었던 그 하나님의 선지자들이 영원히 살 수 없다는 것입니다. Тухайн үедээ Бурханы үгийг зааж сургаж тунхаглаж байсан иш үзүүлэгч нар ч гэсэн мөнх амьдрахгүй. 그들이 사는 동안에 하나님이 주신 말씀을 잘 순종하고 따르라는 것입니다. Тийм болохоор тэд нарыг тэр иш үзүүлэгч нар ч гэсэн мөнх амьдраад та нарт энэ тэр үгийг байнга сануулаа заагаад өгөөд байхгүй тэд ч гэсэн мөнх бусыг үзүүлнэ. Тэгэхээр тэд нарыг амьд байх үед нь тэднээр дамжуулан иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулан айлдаж байгаа Бурхны тэр үг сургаалыг сайтар сонсоод анхаарад тэгээд дуулууртай дагцгаа. 아무리 훌륭한 선지자라도 얼마 후에는 이 세상을 떠나기 때문에 더 이상 하나님의 말씀을 들을 수가 없다는 것입니다. Хичнээн мундаг иш үзүүлэгч байлаа ч гэсэн хэсэг хугацааны дараа энэ дэлхийг орхиод явах учраас амьд байгаа үед нь тэдний үгийг сонсож дуулууртай байгаа. 하나님의 말씀을 잘 가르쳐주고 또 말씀을 이렇게 말씀으로 인도하는 그 선지자들이 사는 동안에 그 말씀을 잘 순종해서 복을 받으라는 것입니다. Бурхны үгийг сайн зааж өгдөг, үнээр нь тунхагладаг тийм иш үзүүлэгчдийг амьд байхад нь дагаж тэдний үгийг сонсож дуулууртайгаар тэр тунхагласан үгийг нь биелүүлж амьдраа. 우리가 그 역대하 26장 4절과 5절을 한번 읽어보세요. 역대하 26장 4절과 5절. Ярдгар шастрын номын 26-гийн 4-5-ыг уншъя. 자, 4절 역대하 읽어요? 역대하 26장 읽어요? 읽어요. За 4절 26-гийн 4-5-ыг уншъя. Тэрээр эцэг Амазиагийнхаа хийсэн бүгдийг дуурайн эзний мэлмид зөв зүйтэйг үлдэв. Бурханаас эмээхийг сургаж байсан Захариагийн өдрүүдэд тэрээр Бурханыг эрэлхийлсээр байв. Тэрээр эзнийг эрэлхийлэх тусам Бурхан түүнийг амжилттай болгов. 우시야 왕이 사는 동안에 하나님의 축복을 많이 받은 것은 그때 당시에 그 이 스가랴 선지자가 이 전해주시는 말씀을 잘 순종했기 때문입니다. Тэр Үсия хаан амьд ахуйда Бурханы тэр ёроолыг маш ихээр хүртдэг байсан. Түүний шалтгаан нь бол энэ Захариа иш үзүүлэгчийн
хэлсэн тэр бурхны үгийг дуулууртай сонсож дагаж байсан учраас тэгж их одоо амжилтанд хүрч өрөөгцсөн байна. 네, 우시아 왕이 통치할 때에 그 스가랴 선지자가 하나님의 말씀을 잘 가르쳐 줬습니다. Тэгээс Үлсий хааныг хаан ширээнд сууж байх үед хаанчилж байх үед нэг шүзүүлэгч Сихария бурхны үгийг маш сайн зааж сургаж чиглүүлж өгдөг байсан байна. 그래서 그 우시아가 그 말씀을 잘 순종해서 여호와 보시기에 정직하게 살았다는 것입니다. Үлсий тэр Сихариагийн дамжуулсан бурхны үгийг сайтар сонсож дуулууртай даагаж тэгээд эзний мэлмид зөв зүйтэй үлддэг байсан. 5절에도 보면 하나님의 묵시를 밝게 하는 스가랴가 사는 날 동안에 하나님을 찾았다고 했습니다. 5 дугаар эшлэлээр ч гэсэн хэлсэн байна. Бурханаас эмээхийг сургаж байсан Сахариагийн өдрүүдэд тэрээр Бурханыг эрэлхийлсээр байсан. 그 우시아 왕이 하나님을 찾을 동안에는 하나님이 형통하게 해주셨다는 거죠. Тэгээд Бурханыг эрэлхийлдэг байх үед нь илэрхийлдэг байх үед нь эзнийг улам бүр эрэлхийлдэг тусам нь Бурхан түүнийг амжилттай болгож байсан. 히스기야 왕도 당시에 이사야 선지자가 살고 있었습니다. Хизкий хааны үед ч гэсэн мөн адилхан Исая иш үзүүлэгч үйлчлэлээ хийж байсан. 그 히스기야가 그 이사야가 사는 동안에 그 말씀을 잘 순종하고 그 말씀을 따랐기 때문에 하나님이 히스기야 시대에도 형통한 길로 열어주셨습니다. Исаягийн тунхагсан, зааж сургасан Бурхны үгийг Хизкия хаан бас сайтар сонсдог, бас даган биелүүлдэг, дуулууртай дагдаг байсан учраас тэр Исаягийн амьд байх үед Хизкия маш их тэр амжилт ололтыг олсон, бас өрөөгцсөн байгаа. 우리에게 하나님의 말씀을 잘 가르쳐주는 그 주의 종들이 살아있을 때 우리가 그 말씀을 잘 순종하고 우리가 그 말씀을 따름으로써 하나님의 축복을 받을 수가 있는 것입니다. Яг үүнтэй адилхан бидний амьд ахуйд тийм ээ бас эзний тэр үнэнч шудраг зөвхт тэр иш үзүүлэгч нар Бурхны үгийг дамжуулан хэлж зааж сургаж байгаа. Тэгээд тэр тэдний үг сургаалыг дамжуулсан тэр Бурхны үгийг нь бид нар сайтар сонсож бас дуулууртай дагдаг байх ёстой. 오늘날에도 우리가 이제 이 몽골에 이게 신학을 강의하는 것도 하나님이 때가 있는 것입니다. 항상 이런 기회를 주시는 게 아닙니다. Өнөөдөр ч гэсэн бид нар одоо энэ Монгол Фатафегийн сургуульд сурч байна. Бид нэр зааж байна. Тэгээд ийм одоо боломж болвол үргэлж одоо олгогдоод байдаггүй. Бүх юм цаг хугацаатай. 이거 성경에 보면 여호와의 말씀을 듣지 못할 때가 온다고 했습니다. Библиэлд угаасаа хэлсэн байдаг. Эзний үгийг сонсож чадахгүй болох тийм цаг үе ирнэ гэж. 하나님의 말씀이 듣지 못할 때가 온다는 거예요. 이걸 우리가 명심하고 하나님의 말씀을 들려줄 때에 그 말씀을 귀중하게 여기고 그 말씀을 잘 순종하고 따르라 그 말. Эзэн бурхны үгийг сонсож чадахгүй болох тийм өдрүүд ирнэ гэсэн байгаа болохоор сонсож чадаж байгаа үедээ бид нэр сайн сонсож аваад тэгээ дуулууртай дагаж сахин биелүүлж байх хэрэгтэй. 지금 여러분들은 정말 하나님의 말씀을 은혜롭게 잘 지금 듣고 있습니다. 배우고 있습니다. Тэгээд тэр утгаараа та бүхэн бол бурхны тэр үгийн нэгүүлслийг бол маш сайн одоо авч байгаа. Тэгээд бас ийхүү суралцаж байна. 이럴 때에 우리가 더욱 힘을 내서 정신을 차려서 하나님의 Ийм 말씀을 더 잘 듣고 여러분들이 깨달아서 순종하십시오.
Тэгэл ийм л боломжийг бид нар бол алдаж болохгүй. Ийм боломж олдож байгаа үед нь бид нар сайтар сонсоод суралцаад тэгээд бас хэрэгжүүлдэг болох ёстой. 자, 세 번째 대지입니다. 여호와께서 말씀하신 대로 심판하심 6절입니다. За 3 дугаар хэсэг нь бурхан айлдснараа шүүх болно гэсэн 여호와께서 байна. Энэ 말씀하신 болохоор 대로 6 дугаар ишлэлд анхаараа байна. 자, 6절 읽어보세요. За 6 дугаар ишлэлийг уншъя. 저기 өөрийн зарцнаар болгох 스가랴 네, 1장 네. 6절입니다. Захария 1:6. Өөрийн зарцнаар болгох иш үзүүлэгчдэд тушаасан миний үг захирамжууд эцэг өвгдийн чин дээр буугаагүй гэж үү. Тиймээс тэд гэмшин бидний зам мөр бидний үлсийн дагуу хандан хэмээн төлөвлөсөн ёсороо төв түмдийн эзэн маань бидэнд ханджээ гэж хэлцгээсэн гэв. 자, 이 6절의 말씀은 내가 나의 종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들에게 임하지 아니하였느냐 이렇게 되묻고 있습니다. Тэгээ бурхан тэднээс буцаагаад асууж байна тийм ээ. Өөрийн зарцнаар болгох иш үзүүлэгчдэд тушаасан миний үг захирамжууд эцэг өвгдийн чин дээр буугаагүй гэж үү. 과거의 이스라엘 백성들이 이게 하나님이 전해주신 말씀대로 그들이 하나님의 말씀을 불순종해서 결국은 그분들이 애언한 대로 바벨론에 70년 동안 포로로 잡혀갔다는 것입니다. Тэгэд яг л бурхан өөрийнхөө хийлж байсан шиг бүгдийг хийсэн байна тийм ээ. Тэгээд иш үзүүлэгч дээрээ дамжуулж тэр одоо үг тушаалаа эцэг өвгөдд нь хэлж байсан ч гэсэн тэд нэр сонсоогүй учраас дуулуургүй байсан учраас бурхан бас л хэлсэн ёсороо тэдний дээр өөрийнхөө шийтгэлийг болгож тэгээд тэр эцэг өвгөд нь Вавилон руу 70 жилийн турш цөлөгдсөн байна. 그들의 선조들과 그 선지자들은 세상을 다 떠났지만 그러나 선지자들이 통해서 주신 그 하나님의 말씀은 그대로 살아 있어서 그 말씀대로 그 이스라엘 백성들이 조상들이 바벨론으로 끌려가서 70년 동안 환란을 당했다는 것입니다. Хэдийгээр одоо тэдний өвгдөөдс нь үхээд байхгүй болсон ч гэсэн тэдэнд тушааж хэлсэн тэдэндээ байгуулсан гэрээнүүд тушаал захирамжууд нь бол яг л хിവэрэ байсан. Тэгээд тэдний одоо хойч үеийнх нь бол одоо тэр тушаал захирамжуудыг дагаж амьдрах ёстой байсан. Гэвч тэгж чадаагүй учраас тэд нэр Вавилон руу алцлагдаж явсан. 과거의 조상들에게 말씀을 가르치고 전했던 그 선지자들이 이미 세상에 떠났지만 그러나 그들이 전했던 그 말씀은 하나님의 말씀이기 때문에 그 말씀이 그대로 오늘날 성취되었다는 것입니다. Мөн өвөг дээдс нь тэр бурхны үгийг дамжуулж байсан, зааж сургаж байсан иш үзүүлэгч нар ч гэсэн бүгд үхэж байхгүй болсон ч гэсэн бурхны үг бол бурхны л үг тий тэр үг бол хизээж устж үгүй болохгүй. Тэгэхээр тэр үг нь бол хэвээрэл байгаа. Тэгээд тэр үгийг нь дагаж дуулууртай амьдрах ёстой байтал тэгж чадаагүй. 그래서 그들은 그런 역사적인 그 교훈을 통해서 하나님의 말씀대로 이루어지는구나. 하나님의 말씀대로 오늘날 우리가 바벨론에 포로로 끌려가서 70년 동안 이 환란을 당했구나. 그것을 기억한다 그 말이에요. Одоо ч гэсэн бурхны тэр үг бол хүчнтэй хэвээрээ байгаа. Тэгээ Израилийн ард түмний хувьд болохоор тэр түүхэн сургамжаас тэр түүхэн баримтуудаас сургамж аваад тэгээд бурхны үг бол хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр бид нэр эцэг өвгд шигээ тэгэж алдаа гаргаж болохгүй гэдгийг суралцах ёстой байсан. 그 이스라엘의 역사는
하나님의 심판과 하나님의 구원의 역사를 이렇게 해서 계속해서 반복적으로 보여주는 그런 역사입니다. Израилийн түүх бол өөрөө Бурхны тэр одоо ажлыг, Бурхны тэр заавар тушаал тэр бүхнийг бол дахин дахин давтаж тэр үе дамжин одоо зааж сургаж байдаг тийм одоо ард түмэн тийм түүх байгаа. 하나님의 심판을 외쳤던 그 조상들이, 그 선지자들이 이 세상을 떠났지만 그들이 외쳤던 그 말씀은 그대로 오늘날 이루어진다는 거예요. Өвөг дээдсийнх нь эцэг өвгдийнх нь үеийн тэр иш үзүүлэгч нар хэдийгээр одоо Бурхны үгийг тэр тухайн үедээ дамжуулж тушааж дамжуулж тэр иш үзүүлж байсан тэр иш үзүүлэгч нар одоо эднэрийн үед байхгүй ч гэсэн тэр үг нь бол яг хിവэрэ үлдээд тэгээд тэдний үед ч гэсэн өнөөдөр бидний үед ч гэсэн яг хിവэрэ хүчинтэй хэрэгжиж байдаг. 그러나 또 그들에게 그 바벨론에서 70년이 마치면 하나님이 다시 구원하셔서 예루살렘으로 돌아오게 하시겠다는 이 구원의 말씀도 다 이루어진다는 것입니다. Тэгээ зөвхөн одоо шийтгэл гэсэн тэр иш үзүүлэлт төдийгүй тэр 70 жилийн хугацаа дуусахад Бурхан заавал өөрийнхөө ард түмнийг Иерусалим руу буцааж авчирна гэсэн тэр авралын сэргэлтийн амлалтан ч гэсэн мөн адилхан хэрэгжинэ. 우리는 그 이스라엘의 역사를 통해서 하나님의 말씀대로 심판하시고 하나님의 말씀대로 구원하신다는 이런 그 하나님의 그 우리가 그 신실한 그 언약을 기억해야 됩니다. Тэр Израилийн түүхээс бидний санаж авах ёстой, сургамж авах ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр Бурхан өөрийнхөө хэлснээр юу шийтгдэг, бас хэлснээрээ авардаг гэдгийг олж харж тэгээд тэндээс нь сургамж авах ёстой. 하나님의 구원은 하나님의 말씀대로 이루어지는 것이고 하나님의 심판도 하나님의 말씀대로 이루어지는 것입니다. Бурхны авралч гэсэн Бурхны хэлснээр болдог, шийтгэлэнч гэсэн Бурхны хэлснээр болдог. 그러니까 우리가 이 하나님의 말씀을 우리가 잘 깨닫고 그 말씀을 순종함으로써 우리가 하나님의 구원의 그러한 능력과 역사를 우리가 볼 수가 있는 것입니다. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй Бурхны авралын үгийг сайтар суралцаад, санаад, тэгээ бас дуулууртай дагаад мөн одоо Бурхны тэр авралын ажлыг ч гэсэн дуулууртайгаар итгэмжтэйгээр үргэлжлүүлэн хийх ёстой юм аа. 자, 네 번째 대지입니다. Цааш нь дөрөвдүгээр хэсэг. 이 네 번째 대지는 이제 그 스가랴에서 모두 8가지 환상이 나옵니다. Сихари наман дээр болохоор нийтдээ 8 тийм үзэгдэл гардаг. 그 8가지 환상 가운데 첫 번째 환상이 오늘 여기 7절에서 17절까지 그 첫 번째 환상이 나옵니다. За тэр 8 үзэгдэл дундаас хамгийн ихнийх нь болохоор одоо энэ бидний ихсэгч байгаа хэсэг байна. Тэгээд 7-оос 17 дугаар ишлэл хүртэл энэ ихний үзэгдлийн талаар хэлж байгаа. 첫 번째 환상은 이 말들의 환상입니다. 여러 말들이 나와요. За ихний энэ үзэгдэл нь болохоор морьтой хүмүүс, мордын тухай үзэгдэл гарч байгаа. Маш олон морд гарч байгаа. 홍마, 그다음에 자마, 백마가 나옵니다. Улаан морь, хээр морь, цагаан морь гарч байгаа. 이 세 가지의 말의 환상을 이제 첫 번째 환상으로 스가랴에게 보이시는 겁니다. За эдгээр одоо мордын тухай үзэгдлийг хамгийн түрүүнд Сихариад үзүүлсэн байна. 그러면서 이제 하나님이 이스라엘 백성들을 위로해 주시는 겁니다. Тэгээ энэ үзэгдлээрээ дамжуулан Бурхан
Израильчүүдийг тайтгаруулсан. 구약 시대는 그 하나님의 계시를 환상을 통해서 많이 보여주셨습니다. Хуучин гэрээний үед Бурхан өөрийнхөө илчлэлтүүдийг үзэгдлээр дамжуулан олонтоо илэрхийлж байсан. 또 꿈을 통해서도 꿈을 통해서 환상을 보여주시고 계시를 Бас 해줬습니다. бас зүүдээр дамжуулан тэр үзэгдэл илчлэлтэй өгч байсан. 그 스가랴에게 보여준 8가지 환상은 꿈이 아니라 실제 그 하나님의 초자연적인 환상으로 보여주신 것입니다. Гэхдээ энэ гарч байгаа энэ үзэгдэл Сахариад үзүүлсэн энэ үзэгдэл бол зүүд биш, яг бодтойгоор үзүүлсэн үзэгдэл байгаа. 네, 그러면 7절을 한번 읽어보세요. 7 дугаар эшлэл уншия. Дайриусын 2 дугаар онд Шибат сар буюу 11-р сарын 24-ний өдөр эзний үг нь Идогийн ач Берхиягийн хүүгэн иш үзүүлэгч Сахариад ирсэн нь энэ билээ. 예, 다리오 왕 제2년 11째 달입니다. 11째 달. 그 스바돌 24일. 그러니까 11월 24일에 이또의 손자 베레가의 아들 선지자 스가랴에게 여호와의 말씀이 임했다고 했습니다. Саяны өдөр ишлэлийг л дахиад хэлж байна. Дайриусын 2 дугаар онд Шибат сар буюу 11-р сарын 24-ний өдөр эзний үг нь Идогийн ач Берхиягийн хүүгэн иш үзүүлэгч Сахариад ирлээ. 네. 이와 같이 하나님께서는 역사적으로 분명하게 하나님의 말씀이 임한 것을 기록하게 한 겁니다. За ингэснээр Сахариа энэ бол яалтчгүй Бурханаас ирсэн үг юм аа гэдгийг баталгаатай нотлохоотойгоор маш тодорхой бичиж үлдээсэн байна. 네, 8절 한번 읽어보세요. 8 дугаар эшлэл. Би шөнөөр үзэгтэн улаан морь унсан хүн байсан бөгөөд хавцал дах гавирт модтын дунд зогсож байв. Түүний ард улаан хээр цагаан морь байв. 자, 이 스가랴에게 하나님이 첫 번째 환상을 보여주시는데 이 밤에 하나님이 그 환상을 보여주신 겁니다. Сахариад Бурхан энэ үзэгдлийг үзүүлсэн тийм ээ. Тэгээд энэ болохоор шөнөөр байсан. Шөнөөр үзсэн гэж байна. 자, 하나님께서는 밤에도 환상을 보일 때가 있고 또 낮에도 보이실 때가 있고 이와 같이 하나님의 뜻대로 하나님께서는 이렇게 하나님의 어떤 계시를 환상으로 보여주십니다. Бурхан үзэгдлээ үзүүлэх үедээ шөнөөрч үзүүлдэг, өдрөөрч үзүүлдэг, ерөөсөө л өөрийнхөө хүссэн үедээ үзүүлдэг. 자, 이 환상의 그 내용은 뭡니까? 한 사람이 붉은 말을 탔다는 것입니다. За ямар үзэгдэл байсан бэ? Үзэгдлийн агуулга нь юу байсан бэ гэхээр нэг улаан морьтой хүн байсан. 그리고 그 골짜기 소, 화석용 나무 사이에 섰다는 것입니다. Тэгээд тэр улаан морьтой хүн болохоор хавцалдах гавирт моддын дунд зогсож байсан. 그리고 그 뒤에는 붉은 말과 자줏빛, 자마와 그다음에 백마가 있다는 것입니다. За тэгээд тэрний ард бас нэг улаан морь, хээр морь, цагаан морь байсан. 자, 9절 한번 읽어보세요. За 9-р эшлэл. Би эзэн минь эдгээр нь юу вэ хэмээсэнд надтай ярилцаж байсан Тэнгэр элч надад эдгээр нь юу болохыг би чамд үзүүлье гэв. 그러니까 이 스가랴가 내 주여 이들이 무엇입니까? 물어보는 거예요. Тэгээд Сахариа асуусан маань тийм ээ эзэн минь ээ эдгээр нь юу юм бэ гэж. 그러니까 천사가 스가랴에게 말합니다. 이들이 무엇인지 내가 내게 보이리라 하고 대답을 합니다. Тэнгэр элч хариуд нь эдгээр нь юу болохыг би чамд үзүүлье гэсэн. 자, 여기 나오는 그 붉은 말, 이 붉은 말을 타고 골짜기 화석류 나무에 선 사람은 바로 예수 그리스도를 상징합니다.
Энэ улаан морьтой тэгээд хавцалдах гавьт модын дунд зогсож байсан хүн нь Есүс Христийг бэлэгдэж байгаа. 예. 하나님의 택한 백성들을 구원하시기 위해서 이렇게 예수 그리스도가 중보자로 붉은 말을 타시고 여기 계신 겁니다. Бурхны сонгосон хүмүүсийг аврахын тулд Есүс Христ ингэж улаан морьтой зогсож байгаа хэрэгэ. 야, 여기 골짜기는 어두운 세상을 가리킵니다. Энд гарч байгаа хавцал гэдэг нь болохоор тэр харанхуй ертөнцийг илэрхийлж байгаа. 예, 이 어두운 세상에 예수님은 나는 세상의 빛으로 왔나니 나는 세상의 빛이다라고 예수님이 스스로 자신의 그 자신이 그 속성을 예수님이 어떤 분인가를 이렇게 밝혔습니다. Тэр харанхуй ертөнцид хандаж Есүсийн хэлсэн үг нь бол би бол хорвоогийн гэрэл юм аа. Би гэрэлтүүлэхийн тулд ирсэн гэж энэ харанхуй ертөнцид гэрэл болж ирснээ томхойлсон байна. 여러분 이 세상은 어두운 골짜기와 같습니다. Энэ ертөнцийн л угаасаа харанхуй хавцалтай адилхан. 이 세상의 빛으로 예수님이 오셨는데 생명의 빛으로 오셨는데 이 어둠이 깨닫지 못하더라라는 표현이 요한복음 1장에 나옵니다. Иохан номын 1-р бүлгээс харах юм бол гэрэл энэ дэлхийг гэрэлтүүлэхээр ирсэн. Гэтэл дэлхий түүнийг таниагүй гэж хэлсэн. 그 어둠이 예수 그리스도를 알지 못하는 거예요. 깨닫지 못한다고 했습니다. Харанхуй ерөөсөө Есүс Христийг таниагүй, Есүс Христийг ойлгоогүй гэсэн үг. 자, 이 골짜기는 바로 어두운 세상을 이렇게 상징하는 것이에요. Тэгэхээр энэ хавцал гэдэг бол энэ харанхуй дэлхий, энэ харанхуй ертөнцийг хэлж байгаамаа. 여러분, 예수님은 이 세상의 빛으로 오셨습니다. 생명의 빛으로 오셨고 또 진리의 빛으로 오셨고 구원의 빛으로 오신 것입니다. Есүсийн дэлхий дээр гэрэл болж ирсэн. Тэр авралын гэрэл болж ирсэн, амийн гэрэл болж ирсэн, бас дэлхийн гэрэл болж ирсэн. 또 여기 화석류 나무는 그 이스라엘 백성을 가리킵니다. За энд байгаа гавьт модод гэж гарч байгаа. Энэ гавьт модод нь болохоор Израилийн ард түмнийг илэрхийлж байгаа. 바로 신학시대의 교회를 가리키는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл шинэ гэрээний үеийн чуулганыг хэлж байгаа гэсэн үг. 예수 그리스도는 이 교회 가운데 계십니다. Есүс Христос бол чуулганы дунд байдаг юм аа. 자, 또 예수 그리스도께서 이 붉은 말을 타신 것은 그 원수들을 심판하시기 위해서 심판주로 오신다는 것을 상징하는 것입니다. За бас улаан морь унсан гэж юм тийм ээ. Тэгээ Есүс Христ улаан морь унаж ирнэ гэдэг нь дайснуудыг шийтгэхийн тулд энэ харанхуй ертөнцийг шийтгэхийн тулд шүүгч болж ирнэ гэдгийг илэрхийлж байна. 이 붉은 말은 하나님의 심판의 권세를 가리키는 것입니다. Улаан морь нь болохоор Бурхны тэр шүүлтийн эрх мэдлийг илэрхийлж байгаа юм. 이 전쟁과 살육을 통해서 악한 자들을 이게 징벌하신다는 것입니다. Дайн тулалдаан аллах хязгаар дамжуулан бузар муу хүмүүсийг ёр мууг үлддэг хүмүүсийг шийтгэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 자, 이와 같이 예수 그리스도는 장차 하나님의 교회 또 하나님의 택한 백성들을 구원하시기 위해서 이렇게 심판의 주로 오신다는 거예요. Тэгэхээр Есүс Христ хожим ийхүү шүүгч болж өөрийнхөө чуулган Бурхны чуулган Бурхны ард сонгосон ард түмнийг аврахын тулд шүүгч болж ирнэ гэдгийг илэрхийлж байна. 자, 그리고 두 번째는 이 자마. 이 자마는 하나님의 뜻을 이 땅에 실현하는 그 사자의 역할을 상징합니다. За дараагийнх нь морь болохоор хээр морь гэж юм тийм ээ. Тэр хээр морь гэдэг нь болохоор Бурхны хүсэл тааллыг энэ дэлхий дээр гүйцэлдүүлдэг, хэрэгжүүлдэг элч нарыг илэрхийлж байгаа. 그리고 이 백마는 성도들을 도와서 승리하게 하는 천사들을 가리킵니다. Цагаан морь гэдэг нь болохоор итгэгчдэд тусалж ялалтанд хүргэдэг, ялахад нь тусалдаг тэнгэр элч нарыг хэлж байгаа.
그러니까 여기에 좀 붉은 말로 상징하는 천사와 또 차마로 상징하는 천사, 또 백마로 상징하는 이 천사. 이 천사들은 예수 그리스도와 함께 성도들을 구원하기 위해서 악한 세력을, 악한 권세를 심판하는 데 수종드는 천사들을 말합니다. Тэгэхээр тэр улаан морьтой Есүс Христ гэсэн тийм ээ. Тэгээд тэрний ард нь улаан, хээр, цагаан гэсэн гурван морь байсан гэж. Тэгэхээр энэ улаан морь, хээр морь, цагаан морь гэдэг нь бол ерөөсөө оо шийд юу бурхны сонгосон ард түмнийг аварч ёрийн муу хүмүүс, ёрийн мууг үлдгчид буюу тэр дайснуудыг шийтгэхийн тулд бурхны дээр хүсэл тааллыг, бурхны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг тэнгэр элч нарыг илэгдэж байгаа юм байна. 그런데 오늘날 말이죠. 이단, 그 이단의 교주들도 자기가 예수님인 것처럼 이 백마를 타고 아주 이렇게 뭐 거룩하게 보이기 위해서 백마를 타고 이렇게 행사를 하면서 사람들을 미혹합니다. Хамгийн инээдтэй нь өнөө цагт одоо баахан гаж урсгалууд гараад ирчихсэн. Тэгээ тэр гаж урсгалуудын тэр тэргүүн нар тэр толгойлогч нар нь болохоор өөрсдийгөө Есүс Христ гэж тунхаглаад тэгээд одоо энэ Библиэлд гардаг шиг юм цагаан морь унаад элдвийн одоо тийм юу тэр гаж урсгалынхаа тэр юу гэдгийг наадам баяр тий одоо үйл ажиллагаануудын хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулдаг. Тэгээ тэн дээрээ болохоор ийм цагаан морь унаж гарч ирж ёсолж энэ төр одоо тийж сүрийг хүзүүлдэг. 그러니까 오늘날 그 거짓 선지자들도 거짓 그 이단자들이 이렇게 백마를 타고 예수님처럼 사람을 미혹하는 그런 참 미혹하는 그런 역사가 오늘날에도 일어나고 있는 거예요. Бидний эргэн тойронд одоо энэ цагт ч гэсэн тэр хуурамч иш үзүүлэгч тэр хуурамч гаж урсгалынхан одоо тэр тэргүүнүүд нь ингэж хүмүүсийг нэхэлж өөрөө татаж яг Есүс шиг ингэж цагаан морь унж гарч ирээд Есүс шиг Есүс энд одоо улаан морьтой байгаа гэсэн тэднэр болохоор цагаан морь унж гарч ирээд тэгээд нэг их ариухан сайхан хүмүүс саятай өөрсдөө тийм ариун гэгийн дүртэй болгож дүр эсгэж хүмүүсийг мэхэлж байдаг ахнэ. Өөрч мэхэлж байдаг ах. 여기 나오는 이 말들은 실제적으로 우리가 이 세상에 있는 그런 말들이 아니고 하나의 상징입니다. 상징. Тэр энд өгүүлж байгаа энэ улаан хээр цагаан гэх мэтлийн морьд бол яг бодиттой одоо бидний унаад явж байдаг ялангуяа монголчуудын одоо гол унаанлаг болдог энэ морьдыг хэлж байгаа биш ээ. Энэ л бүгд Библийн энэ морьд гэдэг бол бүгд бэлэгдлийн утгатай. 예수 그리스도를 도와서 하나님의 구원 운동, 또 하나님의 택한 백성을 구원하는데 수종드는 천사들을 말하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энд гарч байгаа морьд бол Есүс Христэд тусалж бурхны дээр юу хайртай бурхны сонгосон ард түмнийг аврах ажилд одоо Есүстэй хамт оролцдог Есүс тусалж байдаг тэнгэр элч нарыг бэлэгдсэн амьтад морьд байна. 구절을 한번 읽어보세요. За 9-р эшлэл би эзэн минь эдгээр нь юу вэ хэмээсэнд надад ярилцж байсан тэнгэр элч надад эдгээр нь болохыг би чамд үзүүлье гэв. 자, 이 스가랴가 말합니다. 내 주여 이들이 무엇입니까? 하니 내게 말하는 천사가 내게 이르되 내가 내게 보이리라 이렇게 대답을 합니다. Түрүүн уншчихсан тийм ээ. Юу эдгээр нь юу юм бэ гэсэн чинь тэр тэнгэрлэгч би юу болохыг нь чамд үзүүлье гэсэн. 자, 10절 읽어보세요. 10-р эшлэл гавьт моддын хүн дунд зогсож байсан өнөөхөн эдгээрийг дэлхий даяар явуулахаар эзэн илгээсэн юм хэмээн хариулав. 자, 여기 이제 화석류 나무 사이의 선자가 대답하여 이르되 이는 여호와께서 땅에 두루 다니라고 보내신 자들이다라고 대답합니다. Нөгөө гавьт моддын дунд зогсож байсан хүн эдгээрийг дэлхий даяар явуулахаар эзэн илгээсэн юм аа гэж хариулсан.
예, 여기 땅에 두루 다니라고 보내신 자들은 새 천사를 말합니다. Энэ дэлхийд даяар явуулахаар эзэн илгээсэн гэдэг нь болохоор тэр гурван тэнгэрлэгчийг хэлж байгаа. Улаан 바로 хээр цагаан морд. 이 붉은 말 천사, 또 자마 천사, 이 백마 이 천사, 이 세 천사를 가리키는 Тэр нөгөө улаан морь унсан хүнээс гадна ард нь бас улаан хээр цагаан морь зогсож исэн гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэднэр нь болохоор энэ гурван тэнгэр элчийг илэрхийлж байгаа гэсэн. Тэгээд тэр тэнгэр элч нарыг эзэн дэлхийд даяар явуулахаар илгээсэн юм аа гэж тэр 이 улаан 세 морьтой хүн 천사가 хариулсан байна. 이 세 천사가 땅에 두루 다니면서 악한 자들을 물리치고 하나님의 택한 백성들을 구원하는 데 돕는 이 천사들입니다. Энэ эдгээр гурван тэнгэр элч нар бол энэ дэлхийд даяар явж бузар муу хүмүүсийг устгаж бурхны сонгосон ард түмнийг аварч байдаг. Тэр ажлыг хийхэд нь тусалж байдаг тэнгэрлэгч нар гэсэн үг. 오늘날에도 이 하나님의 그 택한 백성들을 수종드는 돕는 이 천사들을 하나님이 보내주십니다. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан өөрийнхөө ард түмэнд үйлчлүүлэхийн тулд тэнгэрлэгч нараа илгээсээр байдаг. 우리가 이제 히브리서 1장을 한번 보시기 바랍니다. Еврей намын 1-р бүлгээс харъя. 히브리서 1장. 자, 히브리서 1장 14절. 14. 자, 읽어보세요. Тэд бүгдээрээ авралыг өвлөгчдийн төлөө үйлчлэхээр илгээгдсэн үйлчлэгч сүнснүүд биш үү? 예, 모든 천사들은 섬기는 영으로서 천사는 육신이 아닙니다. 영입니다. 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 하나님이 보내신다는 거예요. Эндээс харахад тэнгэр элчнэр гэдэг бол сүнс гэж байна, тийм ээ. Бодит юм бахан биетэй бодиттой зүйлс биш, харин сүнснүүд юм аа гэж хэлж байна. Үйлчлдэг сүнснүүд. Тэд нарыг бурхан авралыг өвлөгчдийн төлөө үйлчлүүлэхээр илгээсэн гэж байна. 이와 같이 하나님이 택한 자녀들, 백성들을 섬기라고 하나님이 천사들을 보내신다는 말씀입니다. Бурхан өөрийнхөө сонгосон хүүхдүүд, сонгосон ард түмэндээ туслуулахаар ингэж элч нарыг, тэнгэр элч нарыг илгээдэг байна. 우리 육신의 눈으로는 볼 수가 없게요. 천사는 영이니까. 그러나 분명히 존재합니다. Бид нар болохоор энэ махан биеийн нүдээр бол харж чадахгүй. Яг л тэнгэр элч нар бол сүнс учраас гэхдээ нүдэнд харагдахгүй байлаа гэж байхгүй гэсэн үг биш. Үнэхээр бодитойгоор байдаг зүйлсээ. 하나님의 심부름, 하나님을 심부름하는 그런 천사들이죠. Бурханд зарагддаг, бурхны зараалаар тэр бурхны хүслийг гүйцэлдүүлж тэр ажлыг нь хийж байдаг элч нар юм аа. 예수님 탄생 소식도 이 가브리엘 천사가 마리아에게 나타나서 또 그 마리아의 남편 요셉에게 나타나서 이렇게 하나님의 말씀을 전했습니다. Есүсийг төрөх тухайд ч гэсэн Габриэл гэдэг тэнгэр элч Мариад хэлсэн байгаа тийм мөн Мариг нөхөр Йосефт ч гэсэн тэр Габриэл гэдэг тэнгэр элч бурхны зараалаар очиж хэлсэн байгаа. 예수님이 베들레헴에서 탄생했을 때 그 주변에 있는 목자들에게 천군 천사들이 나타나서 예수님의 탄생 소식을 목자들에게 전해 주었습니다. За бас Есүсийг Бэтлеемд төрч байх үед тэнгэр элч нар маш олон тэнгэр элч нар тэр хөдөө хээр малаа хариулж исэн малчтад үзэгдэж тэгээд Есүсийг төрлөө гэдгийг тэр малчтад хончтод мэдээ хамгийн анх мэдээсэн байгаа. 이와 같이 천사들은 우리 육신의 눈으로 볼 수가 없지만은 분명히 영적인 존재들로 하나님의 뜻을 전달하고 하나님의 택한 백성을 섬기는데 하나님이 부르시는 그런 영들입니다. 사자들입니다. Энэ мэдчлэн тэнгэр элчнэр бол хүний нүдэнд харагддаггүй ч гэсэн гарцаагүй бодтой байдаг
Тэгээд Бурхны зараалаар явж Бурхны хүсэл тааллыг хүмүүст мэдүүлж байдаг. Бас Бурхны хайртай сонгосон хүмүүст нь үйлчилж байдаг ийм элч нар байна. 우리가 이 천국에 가더라도 이 천국에도 수많은 천사들이 있습니다. Мөнхийн улсад очсон ч гэсэн тэр мөнхийн улсад бол үе олон тоолж баршгүй олон тэнгэрлэгч нар байдаг. 그 천사들은 바로 하나님이 택한 백성을 섬기는데 하나님이 섬기는 종으로, 섬기는 영으로 하나님이 사용하십니다. Тэр тэнгэр элч нарыг болохоор бурхан одоо зардаг. Юунд зардаг вэ гэхээр бурхан өөрийнхөө сонгосон хүмүүс тэр хайртай одоо өөрийнхөө ард түмэнд үйлчлүүлэхээр одоо томилж одоо тэдэнд одоо 그러니까 우리 하나님의 үйлчлүүлдэг. Өөрөөр 자녀들이 нэг үгээр хэлэх юм бол одоо зарцнаар нь 예, зарцлуулдаг гэсэн үг. 이와 같이 하나님이 택한 백성들, 하나님의 자녀들이 얼마나 이 존귀한 존재입니까? 천사들보다 더 존귀한 존재로 하나님이 이렇게 우리를 이렇게 대우해 주십니다. Ингээд харахад бурхан бид нарыг ямар их хүндэтгэж хайрцдаг, ямар их эрхэмлэж, нандинаж, хайрладаг юм бэ гэдгийг бид нар эндээс харж болно. Бүр тэнгэр элч нараар хүртэл тэнгэр элч нарыг хүртэл биднэрт үйлчлүүлдэг. Бидний төлөө одоо зардаг. Тэр тэнгэр элч нараас ч илүү гэр эрхэмлэж хүндэлдэг байх нэ бурхан. 또 이제 스가랴 1장 11절 읽어보세요. За буцаад Сихария 1:11-ийг харъя. Гавьт моддын дунд зогсож байсан эзний тэнгэр элчид хандан тэд бид 예, дэлхий даяар явлаа. Үзэгтэн бүх дэлхий ямар тайван нам гүн байна гэж хариулв. 자, 여기서 그들은 바로 이 붉은 말과 자마와 백마를 의미합니다. Тэд гэж гарч байгаа те энэ тэд гэдэг нь болохоор нөгөө улаан морь, хээр морь, цагаан морийг хэлж байгаа. Тэнгэрэлч нарыг хэлж байна. 하나님의 그 택한 백성을 구원하시기 위해서 하나님의 구원 운동을 돕는 그런 천사들을 가리킨다고 했지요. Түрүүн тайлбарласан байгаа тийм ээ. Бурхны сонгосон арт түмнийг аврахын тулд бурхны ажлыг хийдэг бурханд зарагддаг тэнгэрлэгч нараа гэж. 이 천사들이 땅에 두루 다니며 본 것을 여호와의 사자에게 보고합니다. Тэгээд тэр тэнгэрлэгч нар дэлхийд даяар яваад үзээд тэгээд эргэж ирээд нөгөө эзний тэнгэрлэгчд тайлагнаж хариулж байна. 여호와의 사자, 이 구약에서 여호와의 사자는 그 하나님의 백성을 구원하시는 예수 그리스도를 가리킵니다. Энэ эзний тэнгэрлэгч гэж энд гарч байгаа. Энэ нь болохоор бурхны ард түмний аврагч Есүс Христийг бэлэгдэж байгаа гэж төрүүлсэн тийм ээ. 자, 그들이 이 땅에 두루 다니면서 땅을 살핀 다음에 참 그 결과를 이렇게 예수 그리스도에게 보고합니다. Тэгэхээр нөгөө гурван тэнгэрлэгч буюу улаан морь, хээр морь, цагаан морь илэрхийл бэлэгдсэн тэр тэнгэрлэгч нар дэлхий даяар яваад тэр байр байдлыг ажиглаад тэгээ эргэж ирээд эзний тэнгэрлэгч буюу Есүс Христэд тайлан тавьж байна гэсэн үг. 이 이스라엘 백성들 원수, 이스라엘 백성들을 박해하고 핍박하고 또 이렇게 침략한 그 원수들은 아주 평안히 잘 지내고 있다는 것입니다. Тэгээд тэр хэлсэн байна те бүх дэлхийн амар тайван нам гүн байна гэж. Тэгээд энэ бүх дэлхийн амар гэдэг нь болохоор юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр Израилийн дайснуудыг, Израилийн ард түмнийг дарлаж, доромжилж, олон жил зовоож, тарчилгаж байсан Израилийн дайснууд юу ч болоогүй юм шиг амар тайван нам гүн байцгааж байна гэсэн байна. 이 세상은 때때로 이렇게 악한 자들이 평안을 누릴 때가 많습니다. Зарим үед энэ дэлхий дээр үнэхээр тэр хорон муу санаатай тэ ёс бусыг үйлдэгч нар ингэж амар тайван нам гүм амьдрцгаах нь олонтой байдаг. 악인의 그 평안,
예? 얼마 못 갑니다. 오래 못 가요. Гэхдээ тийм хорон муу хүмүүсийн амар тайван нь бол тэр нам гүм нь бол тэгж удаан үргэлжилдэггүй. 하나님은 반드시 악에 대해서 때가 되면 심판하시고 징벌하십니다. Яагтвэл бурхан ийм бузар мууг бол цаг нь ирэхэд заавал шийтгдэг, шүүдэг. 여러분, 이 세상에 우리가 하나님의 일을 하지만 하나님을 대적하는 악한 자들이 오히려 더 평안하고 더 잘 되고 이렇게 성공하는 것을 우리가 목격하게 됩니다. Бид энэ дэлхий дээр эзний ажлыг хийгээд явж байхдаа бидний эргэн тойронд байгаа энэ ёс бус бузар мууг үйлдэгчд тэр муу мухайг үлддэг хорон муу санаатнууд ингэж амар тайван, нам гүм, аз жаргалтай тэгээд амжилт ололтоор дүүрэн аз жаргалтай тэгж амьдарч байгааг олонтоо хардаг. 자, 12절 읽어보세요. 12 дахь эшлэл. Дараа нь эзний тэнгэрлэгч төг дүмдийн эзэн энэ 70 жилийн туршид зэвүүцэгдсэн Иерусалим мөн Юдагийн хотуудыг та хэдий болтол өрөвдөхгүй байх юм бэ гэсэнд. 자, 12절에 이제 여호와의 천사가 대답하여 이르십니다. 만군의 여호와여, 여호와께서 언제까지 예루살렘과 유다 성읍들을 불쌍히 여기지 아니하시려 하나이까? 이를 노하신 지 70년이 되었나이다. 이렇게 하나님 앞에 탄원을 합니다. Нөгөө эзний тэнгэрлэгч тийм ээ эзэн бурхны өмнө очиод энэхүү одоо гомдол мэдүүлсэн байна. 여기 12절에 Төвдмдийн эзэн минь энэ 70 жилийн турш та Иерусалим болон Юдагийн хотуудыг 70 жилийн туршил зэвүүцлээ, жигшлээ. Одоо хэдий болтол ингээд тэд нэрийг өрөвдөхгүй, өршөөхгүй байх юм бэ? 자, 여기서 여호와의 천사는 바로 여호와의 사자를 말합니다. За тэг эзний тэнгэрлэгч гэдэг нь эзний элчийг хэлж байгаа. 예, 바로 예수 그리스도를 가리킵니다. Эзний элч гэдэг нь Есүс Христийг хэлж байгаа гэсэн үг. 예수 그리스도가 천사의 보호를 받고 하나님 앞에 이스라엘 백성들의 구원을 이렇게 위해서 하나님 앞에 기도하는 내용입니다. Харин 12 дугаар ишлэл маань Есүс Христ нөгөө тэнгэр элч нарын тайланг сонсоод тэгээд эзэн бурхны өмнө арт түмний эзний бурхны арт түмний төлөө залбирч байгаа агуулга юм. 자, 이와 같이 그리스도께서 이스라엘 백성들의 구원을 위해서 하나님 아버지 앞에 이 불쌍히 여겨달라고 이렇게 간청을 하면서 이제 바벨론의 포로에서 그들을 말씀하신 대로 이제 구원해 달라는 것입니다. Тэгээд Иерусалимийн төлөө бурхны арт түмний төлөө Есүс Христ бурхны өмнө залбирч тийм ээ одоо тэднийг тэр цөллөгөөс Вавилоноос солилж аварч өгөөч гэж гуйж байна. 예수 그리스도께서는 지금도 하나님 보좌 우편에서 우리들을 위해서 중보 기도를 하고 계십니다. Яач вэ? 예수 그리스도께서는 지금도 하나님 보좌 우편에서 이 하나님의 택한 백성들을 위해서 기도하신다는 거예요. Тэгэхээр энэ болохоор одоо юу илэрхийлж байна гэхээр Есүс Христ одоо ч гэсэн бурхны баруун талд заларч байгаа тийм ээ. Тэгээд тэндээ бас зүгээр байхгүй бидний төлөө одоо ч гэсэн зуучлан залбирсаар байгаа гэдгийг илэрхийлж байна. 로마서 8장. 자, 로마서 8장 26절. Ром номын 8-ын 26. 27절입니다. 27. 읽어보세요. Ром 8-ын 26, 27. Түүнчлэн сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй юм. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр болон бидний төлөө зуучлан гуйдаг.
Сүнсний бодол, санаа юу болохыг зүрхнүүдийг нэгтлагч нь мэддэг. Тиймээс Бурхны хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө сүнс зуучлан гуйдаг юм аа. 예. 아멘. 이와 같이 지금도 성령께서 이 성령은 바로 예수님의 영입니다. 하나님의 영, 예수님의 영이에요. 우리 연약함을 도우시는 거예요. 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하지만 오직 성령의 말할 수 없는 탄식으로 예수 그리스도께서 성령을 통해서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 지금도 간구하시는 거예요. Тэгэхээр Ром номон дээр хэлсэнчлэн сүнс өөрөө гэдэг нь ариун сүнс гэж байгаа тийм бас ариун сүнс гэдэг бол Есүсийн сүнс. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө яаж залбирах ёстойгоо ч мэдтгүү гэж байна. Тэгвэл Есүс Христ ариун сүнсээр дамжуулан Бурхны баруун сэнтийн баруун талд залрангаа ариун сүнсээр дамжуулан бидний төлөө Бурханаас инхүү зуучлан гуйж байдаг. 27절에도 우리 마음을 살피시는 이 성령께서 바로 우리의 생각을 아시고 우리가 하나님의 뜻대로 성도를 위해서 이렇게 주님이 성령을 통해서 이 중보기도를 하신다는 것입니다. 27-оос харахад Бурхны хүслийн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө зуршлан гуйдаг гэж байна. Тэгэхээр тэр ариун сүнс л одоо Бурхны одоо тэр бодол санааг мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр ариун сүнс юу бодож санаж байгааг бас Бурхан мэднэ. Тиймээс Бурхны тэр яг хүслийнхэн дагуу ариун хүмүүсийн төлөө итгэжтийн төлөө Есүс Христ ариун сүнсээр дамжуулан яг тэр хүслийнхэн дагуу залбирч байдаг байх нэ. 그래서 예수님이 우리를 위해서 기도하시는 것은 하나님께 기도하는 건 바로 중보 기도입니다. 예수님 하시는 기도가 중보 기도예요. Тэгэхээр Есүсийн залбирч байгаа энэ залбирал бол зуушлан залбирал юм. Бидний төлөө зуучлж залбирч байгаа хэрэг. 예수님은 우리의 중보자이십니다. Есүс бол бидний зууч. 우리를 위해서 친히 간구하시고 탄원하시고 하나님의 뜻대로 이렇게 하나님 앞에 기도해 주십니다. Есүс Христ бидний төлөө яг одоо бидний л төлөө ингэж Бурханаас гуйж зуучилж яолон гуйдаг байх нэ. 잠깐 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 은혜 가운데 불러주신 것 감사합니다. Харин Бурхан миний энэ цагт ч гэсэн та биднийг өөрийн хүсэл рүүгээ дуудаж өгсөнд баярлалаа. 예, 우리가 하나님의 귀한 일꾼들로 쓰임 받기를 원합니다. Би таны үнэхээр эрхэм нандин ажилчид болж хэрэглэгдэхийг хүсэж байна. 이 시대에 하나님의 말씀을 전달하는 귀한 하나님의 사역자들로 사용해 주시옵소서. Та биднийг энэ цаг үед таны эрхэм нандин сургаалыг болон таны үгийг дамжуулдаг, тунхагладаг ажилчид болгон ашиглаж өгөөрэй. 우리들의 사역으로 말미암아 많은 사람들이 구원을 받고 또 그 영혼이 살아나고 또 고침을 받고 또 하나님 나라가 이루어지게 해 주시옵소서. Бидний үйлчлэлээр дамжуулан таны хаанчлал байгуулагдаж, таны арт түмэн эдгэрч, аврагдаж бас сүнс нь аврагдах болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. Тамжаагч микрофон хаагараа. Микрофон хаагараа. Тэр надад арин ингээд Уусаа та хаацсан байсан сая нэрийг чинь дуудсан чинь та буцаагаад нээчих шиг болох юм. би хүрээгүй дээ энэ дээр өгнө. Тэгвэл түрүүний цаг дээр ерөөсө дуурахгүй микрофон чинь хаалттай л байсан да. Та сая л асаачих шиг боллоо. Ирц аваад оногч памжирч орж ирсэн ингээд багшид хэлэхэд та микрофоно нэгээд байна гэдэг ураад тэгээд микрофоно нээсэн баггүй юу? Одоо микрофон чинь нээлттэй л байгаад байна.
지금 강의하겠습니다. За одоо хичээл эхлэж байгаа. Тийм болохоор та микрофоноо хаач чадахгүй байгаа бол 목사님 네, 혹시 그 밤점님 마이크를 꺼주실 수 있어요? 잠깐. admin이 어. 끌 수. 자, 이제 이 시간은 스가랴 1장 13절입니다. 자, 닉인 14. 제가랴 읽어주세요. 닉인 14. 읽어보세요. 네, 잠시만요. 제가 나가버렸네요. 1장 14절. 스가랴 1장 13절. 13절. За, нэгэ 13. Надтай ярилцаж байсан мөнх тэнгэр элчид эзэн сайн үг ба тааламжит үгээр хариулав. 여호와께서 내게 말하는 천사에게 선한 말씀, 위로하는 말씀으로 대답하시더라 했습니다. Надтай ярилцаж байсан тэнгэр элчид эзэн сайн үг ба тааламжит үгээр хариуллаа. 네, 이와 같이 하나님께서 참 천사를 통해서 스가랴에게 그 위로의 말씀, 선한 말씀으로 응답을 해주셨습니다. Тэр тэнгэр элчээрээ дамжуулан бурхан эзэн Захариад сайн үг ба тааламжит үгээр хариулсан. 우리가 이 하나님의 말씀은 정말 택한 백성들을 위로해주는 선한 말씀입니다. Бурханы үг гэдэг бол үнэхээр Бурханы сонгогдсон арт түмний хувьд бол үргэлж тэр тайтгаруулж өгч байдаг сайн үг, тааламжит үг байдаг. 우리가 고린도 후서 1장 가봅시다. 1장 3절. 2 Коринт 1:3, 고린도 후서 1장 3절. 2 Коринт 1:3. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэр бол өршөөлийн эцэг бөгөөд бүх тайвширлын Бурхан мөн. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 했습니다. бидний эзэн Есүс Христос. 아까 읽었어요. 4절. 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사. 모든 환난 중에서 우리를 위로하신다는 거예요. 4절. Бурхан дөрөвдөр ишлэл дээр биднийг тайвширсан тэрхүү тайвширлаар бид нэр аливаа зовлонд орохыг тайвшруулж чадахын тулд Бурхан бидний бүх зовлон дотор маань тайвширладаг юм аа. Бидийг бүх зовлон дотор тайвширладаг гэж. 그 이스라엘 백성들이 이 바벨론의 포로로 끌려가서 그 70년 동안 그 혹독한 그 환란을 겪고 있습니다. Одоо энэ Захариа номоор дамжуулан өгөгдөж байгаа эдгээр үгс болохоор ямар цаг үед өгж байгаа гэхээр Израилийн ард түмэн Бабилон руу олцлогдоод тэнд цөлөгдөөд 70 жилийг өнгөрүүлж байгаа. Тэр цөллөгийн үед өгөгдөж байгаа үг шүү дээ. 하나님께서 그 환란 가운데서도 하나님의 위로의 말씀을 성경에 많이 미리미리 다 기록을 해놨습니다. Бурхан өөрөө тийм одоо хайрлагдсан, сонгогдсон ард түмэндээ зориулж урьдчилаад тайвшруулын, тайтгаруулын үгсээ Библиэд сударта бичиж үлдээсэн байдаг. Маш олон тийм тайлбарлалын, тайвшруулын үгсийг урьдчилаад өгсөн байдаг. 대표적으로 그 이사야 선지자, 그 이사야서나 에레미야나 또 이 다니엘서에 이와 같이 선지서를 통해서 하나님은 장차 이스라엘 백성들이 바빌론 포로의 환란에서 하나님의 위로를 받아서 낙심하지 말고 용기와 소망을 가지고 하나님을 잘 섬기라고 많은 위로의 말씀을 했어요. Жишээлбэл одоо Исая байна, Иремия байна, Даниэл гэх мэтчлэн
номууд байна тийм ээ. Эдгээр иш үзүүлэгчдээрээ дамжуулаад бурхан урьдчилаад Израилийн ард түмэнд тэр Бабилонд очиод ч гэсэн тэр цөллөгт байхдаа ч гэсэн сэтгэлээр уналгүй, урам хугаралгүй тэр зовлонгийн дунд ч гэсэн урам зоригтой итгэл найдвартай байгаарэ гэсэн тайвшрал, тайтгарууллын үгийг маш олон бичиж үлдээсэн байгаа. 우리 하나님은 그 환난 중에 있는 하나님의 백성들을 위로해 주시는 하나님입니다. Бидний эзэн бурхан бол зовлон дотор байгаа өөрийн ард түмнийг ийгүү тайвшруулж тайтгаруулдаг бурхан юм аа. 환난 중에서 하나님의 위로를 받아가지고 우리가 환난 중에는 다른 성도들을 하나님의 택한 백성들을 위로해 주셔야 됩니다. Бид нэр өөрсдөө тэр зовлон дотор байхдаа бурханы тайвшрал, тайтгарууллыг олж авзахсгүй бас зовлонд орсон хүмүүсийг тайвшруулж чаддаг байх ёстой. 이 사도 바울도 이 복음을 위해서 얼마나 많은 환난을 당했습니까? Илж Паулч гэсэн сайн мэдээний төлөө ямар их зовлон гэдэлсэн бэлээ. 그 아시아에서 복음을 전할 때에도 그 극심한 환난을 당해서 살 소망까지 끊어졌다고 했습니다. Азид сайн мэдээг дэлгэрүүлж явахдаа ч гэсэн үнэхээр төвчшгүй, тэсвэрлэхийн аргагүй олон зовлон бэрхшээлийг туулсан байгаа. Бүр ямар сайндаа бүр амьдрах найдлаггүй болсон. Амьдрах хүсэл минь горилго маань тасарсан гэж хүртэл хэлж байгаа. 그 환난 중에서 하나님의 위로를 받아가지고 그 많은 백성들을 위로해서 구원해낸 것입니다. Тэгсэн ч гэсэн тэр их зовлон дундаас бурхны тайвшрал, тайтгарууллыг олж аваад зогсохгүй мөн зовлон дотор зовж байгаа тэр олон бурхны хүмүүсийг тайвшруулж аврал руу чиглүүлж чадсан. 하나님의 말씀을 가지고 이 택한 백성을 환난 가운데 있는 택한 백성을 위로하는 그러한 그 일꾼으로 부름을 받은 겁니다. Бид нар ч гэсэн бурхны тэр үгээр тайвшрал, тайтгарууллыг олоод зогсохгүй зовлонд орохстыг бурхны үгээр тайвшруулж тайтгаруулахын тулд илгээгдсэн бурхны ажилчид юм аа. 사람을 그 위로해주고 또 사람에게 소망을 줄 수 있는 참된 그 말씀은 하나님의 말씀입니다. Хүнийг тайвшруулж хүнд жинхэнэ тайтгарлыг, найдварыг өгч чадах үг бол бурхны л үг юм. 얼마나 많은 사람들이 수천 년 동안 하나님의 말씀을 가지고 위로를 받고 살아났습니까? 구원을 받았습니까? Энэ түүхийн хугацаанд хичнээн олон хүмүүс бурхны үгийг аваад, бурхны үгийг сонсоод ямар олноороо тэгэж тайвшрал, тайтгарлыг олсон бэлээ. 이 말씀을 기록한 그 선지자들, 하나님의 종들은 다 이미 세상을 떠났지만 그들이 성령의 감동으로 기록한 이 말씀은 여전히 살아 있습니다. 항상 살아 있어요. Бурхны үгийг бичиж тэмдэглэж үлдээсэн энэ Библийг бичигчд одоо байхгүй аль хэдийн бурхны тэрвэрлүү явсан боловч тэдний бичиж үлдээсэн бурхны үг бол одоо ч гэсэн амьд хിവэрэ хүчнтэй хിവэрэ одоо бид нарыг ч гэсэн тайвшруулж тайтгаруулж урам зориг өгсөөр байна. 그래서 우리가 먼저 하나님의 위로를 받아야 됩니다. Тиймээс бид нар өөрсдөө эхлээд бурхны тайвшрал, тайтгарууллыг олох хэрэгтэй. 하나님의 위로는 그냥 안일한 생활에서 오는 게 아니라 하나님의 그 예수 그리스도의 고난의 자치, 주님의 고난에 우리가 참여할 때 하나님의 위로도 함께 우리에게 내려옵니다. Гэхдээ бурхны тэр тайвшрал, тайтгаруул нь бол бид нарыг зүгээр л амар жимээр тав тухтай амьдарч байхад ирдэггүй.
Харин Есүсийн тэр загалмайн замыг дагаад, Есүсийн мөрийг дагаад явах үед тэр Есүстэй адилхан тэр зовлон бэрхшээлийг туулах үед Бурхны жинхэнэ тайвшрал тайтгарал ирдэг. 그리스도의 권한이 넘친 것 같이 그리스도의 위로도 넘친다고 했습니다. Библиэд хэлдэхдээ Христийн зовлон бэлхтгийн адил Христийн тайвшралч гэсэн бэлхдэг юм аа гэж хэлсэн. 우리가 그리스도의 권한을 많이 받은 것만큼 그 하나님의 위로도 그만큼 넘친다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл бид нар Христийн зовлонг хэр их хуваалцсан төдий хэмжээгээр Бурхны тайвшралч гэсэн бэлхнаа гэсэн үг. 하나님의 위로가 있는 일꾼이 돼야 됩니다. Бид нар бол Бурхнаар тайвширдаг, Бурхнаас тэр тайвшрал тайтгарлыг олдог ажилчид болох хэрэгтэй. 그래서 환난 중에는 택한 백성을 구원해낼 수가 있어요. Тэгж байж бид нар зовлон дунд байгаа Бурхны ард түмнийг аварч чадна. 자, 스가랴 1장 13절 읽었죠? 14절 네. 읽어보세요. За эргээд Захария 1-р бүлэг рүү очие 14 дэх эшлэг уншаа. Ингээд надтай ярилцаж байсан Тэнгэрлэгч надад хандан ингэж зарлагдав. Түг түмдийн эзэн инх айлдаж байна. Би Иерусалим ба Сионыг үнэхээр хардаж харгалдаг. 자, 이 구절은 이스라엘 백성을 구원하실 작정으로 열국에 대하여 그 원수 나라들에 대해서 크게 하나님이 진노하신다는 것입니다. За энэ эшлэл маань юу илэрхийлж байна гэхээр Израилийн ард түмэн Иерусалимыг эзэн бурхан хардаж харамлдаг, хайрладаг. Тэгээд тийм учраас Израилийн эсрэг боссон бүх тэр дайснуудыг бурхан дайснуудын эсрэг асар ихээр хилэгнэж байгааг илэрхийлж байна. 왜냐하면 이 하나님의 택한 백성은 하나님의 소유입니다. 하나님의 소유된 백성이에요. 보배로운 백성입니다. Яг л бурхны ард түмэн гэдэг чинь бол бурхны өмч эзэмшил юм аа. Бурхны хувьд бол үнэт эрдэнэ гэсэн үг. 하나님의 독생자 외아들까지도 아끼지 아니하시고 우리를 위해서 희생시키신 그 하나님의 사랑으로 이 구원받은 자녀들입니다. Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүгч гэсэн золихоос буцаагүй хайрлал тэр хүүгээ хүртэл хайрлалгүйгээр одоо золжиж худалдаж авсан тэр хүүгээ амиар цусаар худалдаж авсан тийм арт түмэн бол бид нар юм аа. 그리고 우리가 환난 중에 또 여러 가지 어려움을 당할 때에도 낙심하지 마십시오. 하나님이 함께 하십니다. Тийм учраас биднэрт ямар нэгэн зовлон тохиолдлоо гэхэд янз бүрийн бэрхшээл асуудал учрлаа гэхэд ерөөсөө сэтгэлээр унах хэрэггүй. Яг л бурхан бидэнтэй хамт байдаг учраас. 15절 읽어보세요. 15 Харин маадгар байгаа үндэстнүүдэд би маш ихээр уурсаж байна. Учир нь намайг өчүүхэн хилэгнэх зур тэд бозромогийн гар хөл болжээ. 여기 아니란 여러 나라들은 바로 이스라엘 백성을 탄압하고 박해하고 가혹하게 이렇게 압제한 그 원수 나라들을 말합니다. Энэ маадгар байгаа үндэстнүүд гэдэг нь болохоор Израильчүүдийг daарлаж, дарамдалж захирч ноёлж байсан, тарчилгаж, зовоож исэн тэр дайсан үндэстнүүдийг, улс үндэстнүүдийг хэлж байна. 때가 되면 이와 같이 그 원수 나라들을 다 하나님이 심판하셔서 택한 백성을 그들의 손에서 구원해내신다는 거예요. Тэгээд цаг нь ирэхэд бурхан энэ Израилийн дайснуудыг устгаж өөрийн ард түмнээ аврах болно гэдгийг илэрхийлсэн байна. 하나님께서는 택한 백성들이 죄를 졌기 때문에 그 죄에 대한 징벌을 위해서 하나님이 이렇게 뭐라고 했어요? 조금도 했다. 하나님은 택한 백성들의 징벌을 하나님은 조금 노했다. 하나님은 불쌍히 여기셔서 크게 진노하시면 다 멸망해요. 그래서 하나님은 조금 노하셨다. 하나님이 자비입니다.
Эндээс харахад бурхан болохоор тэр намаадар үндэстнүүдэд болохоор маш ихээр уурсаж байна гэсэн тийм ээ. Тэгээ маш ихээр хилэгнэж уурсан гэж байна. Гэтэл намайг өчүүхэн хилэгнэх зуур тэд бузар мөгийн гар хөл болжээ гэж байна. Энэ өчүүхэн хилэгнэх зуур гэдэг нь болохоор одоо төр хугацаанд тэр өөрийнхөө ард түмний дээр үйлдсэн гэм нүглийн эсрэг одоо хилэгнэж тэр өөрийнхөө ард түмнийг шийтгсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр эндээс харах юм бол одоо тэр үндэснүүдийн эсрэг болохоор маш ихээр уурсаж байна гэсэн. Харин өөрийнхөө ард түмэнд болохоор өчүүхэн хилгэнсэн гэж байна. Хэрэг бурхан бусад тэр дайснуудын эсрэг тэр маадгар үндэснүүдийн эсрэг уурлсан шигээ маш ихээр уурлах юм бол уурлаж хилгэнэх юм бол тэр Израилийн ард түмнээс бол юу ч үлдэхгүй сүйрх байсан. Харин бурхан өчүүхэн хилгэнсэн учраас тэр түр зуур одоо тэр цөллөгт явуулаад дараа буцаагаад сэргээж аварсан байна. 그런데 그 이스라엘 나라의 원수들은 그 이스라엘 백성을 아주 크게 아주 탄압을 하고 가혹하게 다뤄서 이스라엘 백성들로 하여금 고난을 심하게 받게 했다는 것입니다. Тэгээд бурхан яагаад тэр маадгар үндэснүүдийн эсрэг гэдэг ихээр маш ихээр уурсах болсон бэ гэхээр бурхан уул нь өөрийнхөө ард түмний эсрэг бол өчүүхэн л хилгэнсэн. Тэгэхээр яг тэр өчүүхэн хилэгнэлт нь тааруулаад тэр үндэснүүд тэр Израильд хандах ёстой одоо тэр өчүүхнэр одоо дарлах ч юм өчүүхнэр зовоох ёстой байтал тэр ард түм тэр дайсан үндэснүүд нь болохоор тэгээгүй маш одоо аимшигтайгаар хэрцгийгээр асар одоо их хүчтэйгээр тэгж дарлаж зовоож харгислаж тэгж зовоож тарчилгаж байсан учраас бурхан тэдний эсрэг маш ихээр уурсан байна. 자, 16절 읽어보세요. 16. Иймээс эзэн айлдаж байна. Би өрөвдөн Иерусалим руу эргэж ирсэн учраас миний өргөө тэнд босгогдох болно. Хэмжүүр шугам Иерусалимийн дээгүүр татагдах болно гэж төг төмдийн эзэн тунхаглаж байна. 그래서 이스라엘 백성들이 바벨론의 그 포로에서 아주 가혹하게 압제당하는 것을 하나님이 불쌍히 여기셔서 압제하는 바벨론을 하나님이 심판하셔서 멸망을 시켰어요. За тэгээд Израилийн ард түмэн Бабилонд маш аимшигтайгаар тэгж дарлал зовлон эдэлж байсан. Бабилончууд эднийг үнэхээр харгисаар дарлаж зовоож ирсэн учраас бурхан тэр Бабилоны эсрэг одоо шийтгэлийг хатуу буулгах болно гэсэн. 그래서 하나님께서는 바사왕 고레스를 일으켜서 바사왕 고레스를 통해서 이스라엘 백성을 이렇게 예루살렘으로 다시 돌아오게 해주셨습니다. Тэгээд Персийн хаан Дариусыг бурхан босгож ирж тэгээд тэр Дариус хаанаар дамжуулан Израилийн ард түмнийг нутагт нь Иерусалим руу буцааж авчирсан. 자, 그리고 이스라엘 백성들이 예루살렘에 돌아와서 다시 성전을 건축하도록 하나님이 이렇게 은혜를 베푸신다는 거예요. Тэгээд Израилийн ард түмэн Иерусалимд буцаж ирээд эзэнний өргөөг дахин босгох тэр нэгүслийг эзэн Израильчуудад зөвшөөрсөн байна. 17절. 17. Дахин ингэж зарлагтун төг төмдийн эзэн тунхагласан миний хотод дахин хөгжил цэцэглэлтээр бэлхэн эзэн Сионыг дахин тайтгаруулж Иерусалимыг дахин сонгоно гэв. 자, 그가 다시 외칩니다. 이르시기를 만군의 여호와의 말씀에 나의 성읍들이 넘치도록 다시 풍부할 것이라고 이렇게 외치고 있습니다. Эзэн дахин ингэж зарлаа гэсэн байна тийм. Төг төмдийн эзэн тунхаглаж байна. Миний хотууд дахин хөгжил цэцэглэлтээр бэлхэх болно гэж тунхаглаа. 그리고 여호와가 다시 시온을 위로하신다고 했습니다. Тэгээ бас эзэн Сионыг дахин тайтгаруулнаа. 다시 예루살렘을 하나님이 거룩하게 선택하신다는 거예요. Иерусалимыг бурхан дахин ариунаар сонгох болно.
자, 이와 같이 이 구절들은 예루살렘 성전이 다시 재건이 되면 옛날보다 더 좋고 풍부하게 하나님이 복을 주신다는 겁니다. Эдгээр тунхаглалууд нь юуг илэрхийлж байна гэхээр ингэж бурхан өөрийнхөө ард түмнийг Иерусалимд буцаан авчирч эзний өргөө дахин сэргэм босгох юм бол урд урдынхаасаа ч илүү хөгжил цэцэглэлээр бэлхэж элбэг дүүрэн сайн сайхан байх болно. 이와 같이 예루살렘 성전을 다시 재건해서 하나님을 잘 섬기면 이제 과거의 조상들처럼 악을 행하지 말고 이제부터 하나님의 말씀을 잘 순종하고 하나님을 잘 섬기면 하나님이 더 풍성한 축복으로 하나님이 이렇게 내려주신다는 겁니다. Эргээд Иерусалимийн сум буюу эзний өргөө дахин баригдах юм болвол бас Израилийн ард түмэн эцэг өвгдийнхөө тэр муу ёс бусын замаар тэр ярмогийн замаар явахгүй эзэн бурхандаа үйлчилж зөвхөн түүнийг л хайрлаж түүнд үйлчлэх юм бол бурхан ингэж Израилийг юрууж өгөх болно гэж амласан. 자, 이 말씀은 오늘날 신약시대에 예수 그리스도를 통해서 그 믿는 그 하나님의 교회들이 이런 축복을 하나님이 주신다고 약속한 겁니다. Тэр өнөөдрийн одоо шинэ гэрээний үед болохоор бурхан чуулгануудаар дамжуулан Есүс Христийн бий болсон чуулгануудаар дамжуулан ингэж юрууж өгөх болно гэсэн юрэлтэй яг адилхан юм аа. 오늘날 하나님의 택한 백성들이 과거 이스라엘처럼 악을 행하지 말고 그들이 죄악을 본받지 말고 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀대로 잘 순종하면 하나님이 예수 그리스도를 통해서 이와 같이 복을 주신다는 겁니다. Өнөөдрийн итгэгч бид нар шинэ үеийн бурхны ард түмэн болсон Христ итгэгч бид нар яг Израилийн ард түмэн шиг байж тэр эцэг өвгдийнхөө муу бузар мод замыг дуурайлгүйгээр эзэн бурхандаа дуулууртай байж бурханаа хайрлаж зөвхөн бурхандаа үйлчлэх юм бол Иесус Христээр дамжуулан бурхан их уурууж өгөх болно. 자, 이제 둘째 환상을 또 보겠습니다. 둘째 환상. За дараа нь хоёр дахь үзэгдэл байна. 둘째 환상은 네 뿔과 그 네 명의 대장장이 환상입니다. Энэ хоёр дахь үзэгдэл нь болохоор ямар юуны тухай үзэгдэл гэхээр дөрвөн ивэр ба дөрвөн дархны тухай үзэгдэл байна. 18절에서 21절까지. 18-аас 21 дөрвөл хүртэл. 자, 18절 읽어보세요. 18 биш. Тэгээд би нүдэ өргөн хартал дөрвөн ивэр байв. 18절 내가 눈을 들어본 즉 네 개의 뿔이 보인다고 했습니다. 보인다. Нүдэ өргөн хартал дөрвөн ивэр байсан. 자, 내가 눈을 들어본 즉 내가 누굽니까? 스가랴죠. За би нүдэ өргөн харсан гэж юм те. Би гэдэг нь Сихария хэлж байгаа. Тэгээ Сихария шиг зөвлөгч хэлж байгаа. 지금 스가랴가 환상을 보고 있는 그 시간이 언제라고 했죠? Энэ үзэгдлийг үзэж байгаа цаг үе нь болохоор хизээ гэлээ. 밤이라고 했죠? 밤중. Шөнөөр үзэж байгаа гэсэн. 이 밤중에 스가랴가 그 환상을 환하게 아주 분명하게 대낮처럼 확실하고 분명하게 지금 보고 있는 겁니다. Харанхуй шөнөөр одоо энэ үзэгдлийг үзэж байгаа гэд түрүүн аль шил дээр гарлаа. За тэгээд хэдийгээр одоо харанхуй шүн байсан ч гэсэн нүдэ өргөн хартал дөрвөн ивэр байсан гэж. Тэгэхээр харанхуйд хүртэл яг өдрөөр харж байгаа юм шиг маш тод үзсэн, маш тод харагдаж байсан гэсэн. 여기 네 뿔은 이 뿔은 권세를 가리키는 겁니다. 권세. За ивэр гэдэг зүйл бол эрх мэдлийг илэрхийлдэг.
그래서 이 네 뿔은 동서남북, 예, 동서남북 하나님을 반대하는 세상의 모든 세력을 총칭하는 것입니다. Тэгээд дөрвөн ивэр гэж чинь те дөрвийн тоо нь болохоор нөгөө дөрвөн зүгийг илэрхийлж байгаа. Өмнөд хойд, баруун зүүн дөрвөн зүг. За тэгээд дөрвөн зүг тэгээд дээрэс нь ивэр гэхээр эрх мэдэл гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр дөрвөн зүгт ямар эрх мэдэл байх вэ гэхээр энэ дэлхий дээр байгаа тэр бурхныг эсэргүүцэгч тэр одоо хүчнүүдийг илэрхийлж байгаа маа. 예, 그러니까 하나님을 대적하는 이 세상의 모든 권세, 그 권세를 네 뿔로, 네 뿔의 환상으로 이렇게 보여준 겁니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ үзэгдлээр дамжуулаад дөрвөн ивэр харсан гэдэг нь бол энэ дэлхий дээр энэ ертөнцийн оршдог бурхныг эсэргүүцдэг бүх хүчнүүдийг илэрхийлж байгаа. 예, 19절에 읽어보세요. 19-р эшлэл шиг надтай ярилцаж байсан тэнгэр элчид хамдан би эдгээр нь юу вэ гэсэнд тэр надад эдгээр нь Юда, Израиль, Иерусалимыг тараасан эврүүд юм гэж хариулв. 자, 이 뿔은 권세인데 악한 권세죠. 악한 권세. 원수들의 권세를 말합니다. Тэгэхээр эвэр гэдэг маань нөгөө эрх мэдэл хүч чадлыг илэрхийлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа бузар муу хүчнүүдийг илэрхийлж байгаа. 하나님의 택한 백성들을 해치는 그 악한 뿔 권세를 말하는 것입니다. Бурхны сонгосон ард түмнийг тараасан муу хүчнүүд гэсэн үг. 이것은 이제 역사적으로 그 유다와 예루살렘을 사방으로 흩어지게 한 이 바벨론의 세력을 말합니다. 바벨론 권세. Бүр тодруулах юм бол Юда болон Израиль, Иерусалимийн Иерусалимд оршин сууж байсан бурхны ард түмнийг дөрвөн зүгт тарааж хайсан хаа сайгүй тараасан Вавилоныг хэлж байгаа. Вавилоны тэр эрх мэдэл хүчийг илэрхийлж байгаа гэж хэлж байна. 오늘날도 이 기독교를 대적하고 박해하는 악한 그 권세들을 말합니다. Өнөөдрийнхөөр бол Христ итгэлийн эсрэг болсон Христ итгэлийг эсэргүүцдэг бүх хүчнүүдийг хэлж байгаа гэж ойлгож байна. 자, 20절 읽어보세요. 20-р эшлэл дараа нь эзэн надад дөрвөн дархныг үзүүлв. 그때에 네 뿔의 환상을 보고 스가랴가 아주 놀랐겠죠. 아주 두렵고 놀랐겠어요. 그때에 또 여호와께서 대장장이 4명을 환상을 보여주십니다. Яа дараа нь гэж юм тийм ээ. Дараа нь гэдэг нь энэ тэр нөгөө эвэрний үзэгдлийг үзсний дараа. Өөрөөр хэлбэл мэдээж тэр эвэрнүүдийг үзүүлэхэд Захария цочирдсан байж магадгүй тийм одоо хүч тэр дайснуудыг ингээ харсан. Тэгсэн яг тэр үед нь эзэн дөрвөн дархныг үзүүлсэн. 자, 이 4명의 대장장이는 누구를 말합니까? За тэгвэл энэ дөрвөн дархан нь юу илэрхийлж хэнийг илэрхийлж байгаа болоо? 이것은 앞절에 나와 있는 하나님의 택한 백성들을 이렇게 흩어지게 했던 악한 권세, 이 바벨론의 권세를 다 이렇게 그들을 무너뜨리기 위해서 하나님이 보여주신 환상입니다. За энэ дөрвөн дархны тухай үзэгдэл нь болохоор тэр өмнөх үзэгдэл дээр нь болохоор дөрвөн ивэр байсан. Тэр дөрвөн ивэр нь болохоор бурхны ард түмнийг тарааж бутрахсан хүчнүүд гэсэн тийм ээ тэр дайсны хүчнүүдийг хэлж байгаа гэсэн. Тэгвэл энэ дөрвөн дархны үзэгдэл нь болохоор тэр Израилийг тараасан тэр дайсны эсрэг тэр дайсныг нухчин дарахын тулд бурхны одоо үзүүлж байгаа нухчин дарна гэсэн утгатайгаар бурхны үзүүлж байгаа үзэгдэл юм. 바로 이스라엘 백성들을 흩어지게 하고 이렇게 무너지게 했던 그 바벨론의 그 권세의 뿔들을 하나님께서는 바사왕, 페르시아 바사왕 고레스를 일으켜서
그에게 권세를 주어서 그 바벨론의 권세를 다 이렇게 무너뜨리게 한다. Өөрөөр хэлэх юм бол Израилийг тарааж, Юдаг, Иерусалимыг тарааж, нурааж, мөхөд хүргэсэн Вавилоны тэр 4 еврейн эсрэг Бурхан Персийн хаан Коришийг босгон ирж тэр еврейг нухчин даруулнаа, устгах болно гэдгийг энэ дархны тухай үзэгдлээр дамжуулан илэрхийлсэн байна. 여러분 그 역대하 36장 역대하 36장을 찾아봐. 2 дугаар шастар номын 36 дугаар бүлгийг харъя. 36장 자 36장 22절 23절입니다. 22-оос 23 дугаар ишлэл. 읽어요. 읽으세요. 22절 23절. За 2 дугаар шастар 36-гийн 22-оос 23-ыг уншъя. Иремигаар дамжуулан эзний үг биелэгдэхийн тулд Персийн хаан Коришийн анх дугаар онд Персийн хаан Коришийн сүнсийг эзэн хөдөлгөв. Тэрээр өөрийн хаанчлал даяар тунхаг илгээсэн бөгөөд бичгээр гаргасан зарлагтаа тунхаглахдаа Персийн хаан Кориш инхүү альдаж байна. Тэнгэрийн бурхан эзэн надад дэлхийн бүх хаанчлалыг өгсөн билээ. Одоо тэрээр надад Юда дахь Иерусалимд өөртөө зориулан өргөө барихыг даалгав. Түүний ард түмнээс та нарын дунд байгаа хинч бай, түүний бурхан эзэн түүнтэй хамт байж тэр хүн яваг гэсэн билээ. 여러분 역대상하는 바로 에스라 학사 겸 선지자인 에스라가 이게 기록한 겁니다. Энэ 1-2 дугаар шастар номыг болохоор гүүш иш үзүүлэгч гэгддэг Эзра бичсэн ном байгаа. 예. 이것이 이 바사왕 고레스를 하나님이 사용해서 대장장이로 사용해서 이 바벨론의 뿔을 이렇게 다 꺾어버린다. 꺾어서 하나님의 택한 백성을 다 예루살렘으로 돌아오게 하신다는 거예요. За тэгээд эндээс харахад бол бурхан Персийн хаан Коришийг дархан тий дөрвөн дарханаар илэрхийлсэн ба дархан болгож ашиглах болно. Тэгээд тэр дархан болохоор Израилийг тараасан тэр 4 ивэр буюу Вавилоныг нухчин дарах болно. Тэгээд 에스라 1장 1절부터 4절까지 또 읽어보세요. Изра 1장 에스라 몇 절까지? 1장 1절부터 4절까지 Изра 1-1-ээс 4-ыг бас уншъя. Иремиягийн амаар за бүгдээрээ хамт уншъя гинэ. Иремиягийн амаар дамжуулсан эзний үг биелэгдэхийн тулд Персийн хаан Коришийн анх дугаар онд Персийн хаан Коришийн сүнсийг эзэн хөдөлгөв. Тэрээр өөрийн хаанчлал даяар тунхаг илгээсэн бөгөөд бичгээр гаргасан зарлагтаа тунхаглахдаа Персийн хаан Кориш инхүү альдаж байна. Тэнгэрийн бурхан эзэн надад дэлхийн бүх хаанчлалыг өгсөн билээ. Одоо тэрээр надад Юда дахь Иерусалимд өөртөө зориулан өргөө барихыг даалгав. Бурханы ард түмнээс та нарын хүнд буй хинтэнч тэр бурхан хамт байг. Тэд Юда дахь Иерусалим руу явж Израилийн бурхан эзний өргөөг дахин бариг. Тэр бол Иерусалимд байдаг бурхан мөн. Иерусалим дахь бурханы өргөөнд зориулах сайн дурын өргөл бас мөнгө, алт, эд бараа, мал сүргээр амьд үлдсэн бүх хүнийг хаа байгаа газрын хүмүүс тэтгэх болтугай гэв. 네, 이 에스라가 기록한 겁니다. Эзра номыг ч гэсэн Эзра бичсэн байгаа. 이와 같이 이 바벨론의 아주 강한 뿔, 그 권세를 하나님이 바사왕 고레스를 통해서 다 부러지게 해서 무너뜨려서 하나님의 택한 백성을 구원하신다는 이 말씀대로 하나님 말씀대로 다 이루어진 것을 기록하고 있습니다. Тэгэхээр энэ бүхнээс харахад бүгд яг түүхэн баримттай, тэмдэглэгээтэй байна тийм ээ. Тэгээд бурхан яг л өөрийнхөө айлдсан ёсоор тэр Израилийн ард түмнийг дөрвөн зүгт тарааж хайсан тэр 4 ивэр буюу Вавилоны тэр аимшигтай
хүч эрх мэдлийг нь Бурхан дөрвөн дархан буюу тэр Персийн хаан Коришоор дамжуулан нухчин дарж тэр иврийг нураасан байна. Тэгээд өөрийнхөө арт түмнийг бас л яг өөрийнхөө айлтсны дагуу буцааж сэргээж Иерусалимд нь аварч сэргээж өгсөн байна. 예, 이와 같이 네 명의 공장장, 네 명의 그 대장장이가 여러분 대장장이가 뭘로 쇠를 달굽니까? 망치죠. 아주 강한 망치, 예? 한마, 예? 이 큰 쇠망치 가지고 이렇게 쇠를 다루지 않습니까? Тэгэхээр бурхан бүгдийг л яг өөрийнхөө үгээр хийсэн байна те дөрвөн ивэр эврийг дөрвөн дархнаар ингэж даруулсан байна шүү дээ. Тэгэхээр дархан хүн гэдэг маань гол багаж зэвсэг нь юу гэдэг лээ? Алах байдаг тийм ээ, хүчтэй алах, том алхаар тэр давтаж тэр төмрийг одоо уйруулж давтаж тэгж дархаа хийдэг. 이와 같이 하나님께서는 말씀대로 이루어 주시는 하나님이에요. Тэгэхээр яг тэр эврийг тэгж дарах алах болгож Персийн хааныг ашигласан байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг харахад бурхан яг л юу гэж айлтна, яг айлтсныхаа дагуу, яг л үгийнхээ дагуу бүхнийг хийдгээ. 이와 같이 하나님께서는 참 세상 만국을 하나님의 뜻대로 통치하시고 다스려서 하나님의 택한 백성들 원수들을 다 심판하시고 또 택한 백성들은 하나님의 권능 대장장이들 통해서 하나님이 구원을 내신다는 거예요. Энэ мэтчлэн бурхан бүгдийг өөрийнхөө үгээр альцнараа захирдаг энэ дэлхий дээрх бүхий л хаанчлал бурханы эсрэг болсон бүхий л тэр эврүүдийг яг л Вавилон шиг өөрийнхөө одоо тааллыг олсон тэр Персийн хаан мэтчлэн тэр дархчуудаар дамжуулан тэр эврүүдийг нухчин дарж харин өөрийнхөө сонгосон арт түмнийг тайвшруулж тайтгаруулан аварч сэргээдэг байх нэ. 여러분 우리 예수 그리스도는 구원의 뿌리십니다. Тэгвэл бидний эзэн Есүс Христ бол авралын ивэр юм аа. 이 구원의 불, 택한 백성을 구원하시는 이 강력한 권세를 가지신 예수 그리스도이십니다. Есүс Христэд тэр авралын ивэр байдаг. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг авардаг тэр авралын ивэр хүчрхэг тэр авралын хүч чадал Есүс Христэд байдаг юм аа. 하늘과 땅의 모든 권세를 예수 그리스도에게 주셔서 그 강한 그 권세의 뿔로 택한 백성을 구원해 내신다는 거죠. Бурхан Есүс Христэд тэнгэр ба газар дах бүх эрх мэдлийг өгч тэгээд тэр эрх мэдлэр тэр их хүч чадлаар өөрийнхөө ард түмнийг авардаг. 여러분 누가복음 1장 69절을 한번 보세요. Лук номын 1:69-ыг уншъя. 자, 68절과 69절 한번 읽어보세요. 68-69-ыг уншъя. Израилийн бурхан эзэн магтагдаг. Учир нь тэр бидэн дээр ирж ард түмнээ золин авчээ. Бидний төлөө авралын иврийг зарц Давидынхаа гэрт тэр босгожээ. 여기 구원의 뿔이 누구를 가리킵니까? Энд гарч байгаа энэ авралын ивэр гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа вэ? 예수 그리스도를 가리키는 거예요. Есүс Христийг илэрхийлж байгаа. 예수 그리스도는 택한 백성을 구원하시는 하나님의 강한 이 권세를 가지시고 택한 백성들을 죄와 사망의 권세에서 이 세상의 죄악 세상에서 다 구원해 내신다는 거예요. Есүс Христ ийм одоо авралын ивэр буюу хүч чадал, эрх мэдлийг авч тэгээд өөрийнхөө ард түмнийг аварч гэм нүгэл юм болон үхлийн хүчийг нурааж хайдаг. 또 70절, 71절까지 읽어보세요. 70-71 дэх эшлэгээс уншия. Ариун иш үзүүлэгчдийнхээ амаар алхиртнээс түүний айлц ёсоор дайснуудаасаа болон үзэн ядагчдийнхаа гараас бид аврагдах. 자, 이와 같이 구약 성경에서 수많은
그 선지자들이 예언한 대로 하나님의 택한 백성을 바로 예수 그리스도를 통해서 구원의 뿔을 통해서 그 모든 원수에게서 이렇게 구원해 내신다는. Ариун иш үзүүлэгчдийн амар аль эртнээс айлцсан ёсороо гэж байна тий. Тэр хуучин гэрээний үеэс л иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулан айлдаж байсан ёсороо бурхан авралын ивэр буюу Есүс Христээр дамжуулан бүхий л тэр үзэн ядагчид болон дайснуудаас биднийг буюу өөрийнхөө ард түмнийг аварнаа. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자를 구원하시는 하나님의 능력이라 그랬어요. Ром номон дээр хин Паул хэлсэн байдаг тий. Би сайн мэдээнээс ичгүй. Учир нь энэ нь бол итгэгч болгоныг юуны дөрөнд юдэ болон түнчлэн грек хүмүүсийг аврах бурхны хүч юм аа гэж хэлсэн. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан минь танд баярлалаа. 이 택한 백성들이 일시적으로 하나님의 징벌을 받아서 이 세상에서 고난을 받고 원수들에게 압제를 당합니다. Таны сонгосон ард түмэн түр зүрийн хугацаанд гим нүглээсээ болж таны шийтгэлийг амсаж дайсныхаа гарт зовж тарчилж байсан. 그러나 그 하나님의 말씀대로 때가 되면 하나님이 구원의 뿔을 일으켜서 하나님의 능력의 뿔, 권능의 뿔로 택한 백성들을 모든 원수의 손에서 건져주신다고 했습니다. Тэ цаг нь болоход бурхан та хүч чадлаараа тэр хүчрхэг авралын эврээрээ дамжуулан зовж байгаа үрх ард түмнийг тэр зовлонгоос нь мөн гим нүглээс аврах болно гэж альцсан. 예수 그리스도는 우리의 구원의 소망이요, 구원의 능력이요. 참으로 하나님의 택한 백성들의 소망이십니다. Иесус Христ бол үнэхээр бидний авралын найдвар юм, бас хүч чадал, бурхны ард түмний тайвшрал татвар юм аа. 예수 그리스도의 능력으로 우리가 많은 사람들을 죄에서 이렇게 구원받도록 우리가 충성된 일꾼으로 사용해 주시옵소서. Иесус Христийн тэр хүч чадлаар бид нар олон хүмүүсийг бурхан таны аврал руу авчрах сайн мэдээний ажилчид, итгэмжтэй ажилчид болоход туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘.